kubwo bwire ibyo kurya bikabirera bitari nka hatawe kwa akataka kakari kace konka kari vagini ka mbwinu bakitame kibatamu kera abo kwande yijuka ngo hariho bunahinge otukamba turingana n'igimeza kwayere biribwa nyonde byijuke byo biribwa hariho bunahinge n'ibihimbe njara yatutera byakafaringa bya white ibyo bihimba twabana byo bitwarya ari nyemyehinji byatura bya munjara enjare kabera tutera abo kugira akataka kace na akora gukushaka njenda na mawe tushaka batuhicituki twija ebyitu umwe bicuba byezire biribwa tukwase kitoki tushakire twabaho mu mberejo konka akabaho kubona kwinjaza munonga abo kuba Bible yangerangira ngo kubijuka beratusasa ni habwo kuba bimwe ne bimwe hino bundatera yonka flashback bikanyise nako abo kwa kali yo kusasa bwinji nuko nemereka zamu nebicuma bikabirimu no okujwara busha ukubona okutura munsi y'ekishaka aza etali mu banyu mbwenu abanyu bari mu distance kongaye nabutwaye abo tata yayijaga kuratire hati okuzahishenero nk'izina rw'abambali n'izina rya tatenkuru hati tatenkuru kuya tata niwe yarakuratire konka tataguzinka kandi shwenkuru nawe ari nkahanga hariho nambwe ninyoko namanyire ko bwenge ubwire bwinji nambo marago wa shwenkuru yantera mu kubona kwanje mbwenu nabaga nyine muno bufera shana ubunyacaro butashoborukire aza mbwenu bimwe ndabikora bityo shwenkura ntera ndira oshongu ntabwo kuba ngefuzi konka ya antera garuka ndembesereza mbwenu konka ya nyorora namwe ko yafira izina rye nagira nashaba bashonto yanje nti murekeri tafwa murimbi nambwenu niyo neyiri izina rw'abambali mbwenu kushoma wija watandika ryaro umukana nabona hate byo mushomo gwanje kushoma aza manda gamba n'urujungu ndakureba ndagamba n'urujungu kushoma kwanje kunatandikire kunyumungu tukamu natandika kombekera mawe enje kifuha na mwihamu namutamunju barakete yekiteteye mwene rabero raunda aze shaki ijurushura mwene urushura nabwe tibararwetegereza abankole nanga bana barumanye mwene hati murye bigenda kwetegereza kumanya kombeka aboko ngatandika kombeka nyine myaka 13 11 muryo ko kwetegereza namanya ngo barazahishomero nareba abana bagumaga bararabaha witu baragenda hata nanye nayo ugomba kuza kushoma kandi mawe ahabwo kura aryo mukazo munaku ti akaba nebyo kushoma aryaho hati n'ikibi mukwatire aryo munaku cyo kujwara tikiriho mbi haryatyo hati nayo ugomba kukurata abana kuza kushoma ndijuka nkagura kitabo cha 36 nanga cha 96 I don't still remember na kitamuka mukakapa akakapa kabaga karyo muhinda abanyakabaga babasa guteka kapa akakapa no mwene nakagamba mu rukiga no muhinda umuhinda gwagubaga gwine kifundikiro kari nkaka bucket keina kafundikizo aza kakozirwe mu barakaruka ne bigaga mbwino hate bigaga tena mankuko ndabyete so hatiya akakapako nagure kitabo yanka kigura nkahe I don't still remember konka na kitamu karya kamawe yakahanura hamu
ya kampa natame chikapa naza Natame natame kitabo naza kushoma hati kunanda agenda nari akarengirwa umuyari natandika kukateze kime ngo umuyari gurugeho hate ekime amizi gayo gata mukakapa ekitabo cyajuba ndaza kwega ebyo nkanda bikora ndareba konko bwiro bwinji y'umunyacyaro tumbafu wenyine umunyacyaro wenyine so naza ishomero kuza kuyama ekitabo nashanga kijya neizi natandika life yo kushoma abana barashoma ekitabo cy'amizi naguma ndacyane nakitaho konka hasigireho mpandikaho tarama kwandika nandika nk'umucucu ngeno umwe bimwe turabisheka nkebirungi konka biratusasa konka shifizi wazihe mukabani muhafizi umukushomoko nkaza kwega noye cyafizi nkantarakimanya ngo baraziha nangwa abanyikiriza natano mu ishomero nasitama konka amahero kuba ikizo bwire bwa fizi bambinga naza ati bangambire zindaha nataha abwo kugira ngo kakunda naza kupakasa nahingo wa omubakam hatko atahire bakubinjira bakutuma fizi wagumayo waza kupakasa nagumayo naza kupakasa kunazisya nagaruka ishomero nashashura naza kushoma nemera erimu bantera banyemera bakabeshongora keshongoro ngo aza nayenda nango bwo bwire kutamwa abwo kuba bantera bantocaringa banshikerera nayenda kutamwa bwenjire bishweta nebi hari mbwenu nebi hari tina ya bishweta ya eri member I don't still remember konka ikindi yijuka nkanjire nkebihara hari bityo nazomwe banyuza naguma ndazayo konko bwire bucika zahwayo tamuko yawa zahwayo nata nagaruka kushoma ndateganya ngo uzasete nkaza kunahikayo ubu namara yonke sande bashoba bambinga hati na okushoma nakureka naza kupakasa napakasa kuzahika nagarukayo mpora naguma ndahindura amashomero ndagira nti okubakimbinga ntine sete nzoku naguma mpora warugaho amare cyamwe narugaho namare cyamushanje nyine myaka 2 imyaka 2 kuyahoire ecyamushanje nakiheza ambwenu namanya ngo diguri nagiheza na ruga mu ishomero wamara namara mbwenu kuko baragira ngo kushoma nkaheza naheza hati natandika ambwenu amashomo nakomaho from then up to today nigo mashomo niyo degree nkaheza oh my kongana kwe okweze cyamushanje zikabaza nkaheze cyamushanje kandi bakaba ubwo bwire nibwo baba batandikire kubarira mu aggregates nkihamo aggregates zangiye 18 very good ati mbwino umuntu washomire ibyo bijene nkabantine bwenje ubwenje mukamasimwe so naye gomba kushomansyo byandema nabiherezaho kanaza kuronde seti kuwahereze cyamushanje wamariraho degree yawe je y'urweta degree waza nkahe hati kamanyirire kupakaza ndazitwara hishomero hati natandika kupakasa ndatamushaho wapakasa chi ndahinga mu ntoke z'abandi ndahinga umuzizi barampe sete ndapata nekibira cyane kandi akinga kandi nkaba ndahinga mwana hiya mawe ndapata nekibira cyawe turayikiriza nashingira ukaga ndakingire bibiri rukaga rwanjura rumpa nkanda hinga ahabwo kuba nkahinge bibira by'abantu nanyatisaga
mpinge Misiri ukwatisa kuno bakweta kupangisa kupangisa no kwatisa tibirashana okwatisa no kuzo umuntu okamushaba akakwa amwena akakwatira akakwa akantu atikahinga amwena mbwenu uruciga abana okwatira mbwenu nkahati namanya nko kundacete akakwatira akakusharira nabatakuhire nobota muhire sete urota muhire sete kandi arakusharira ahora akomi rero hinga orete Misiri yawe otamu ocharura ezo muhanke debe nanga mwene debe yo bahati barajimanya omuhanke mwene nke bafu kaza kiro mwikirizano omuhanke bafu y'obutunguru nange bafu y'ebihimba omunsi yo weitu okugamba mazima Ruhanga yayisha kutugerera embabazi tivege ryahikayo baraba barandeba ebindagamba abamwe barabyitegereza abariho abacariho abamwe bakafuka ababanyatiraga bakafuka abandi bacariho konka muryejwe igenda mu kuhinga kwanje no kubona bana no gukora sete nehame sete natandika gukora nayombe kirenju yamawe kandi kantarakunda kutura na mawe munju nanyendaga nayombe kenju yamawe yagizamu agume muwenka nanye nyombe karubajurwe yeye nyombeke yanje nabaganye namaryo ndenda ngunywanyo mushije ngireje omwana so nayombeke akaju kanje ka kipande moja hati echo niko twatugetaga kipande moja tinamanya hati yazi kipande moja yanje nazamu natarubajuru mwe kitanda rero nahisye ubwire nishirwe kitega de nguntemeduka umurye jonfu ekabiri mwe cenje erimo akasika ko kutame kitanda harimo n'akasitting room omukasitting room nabaga nyine munkonke bitebe by'ibiti ebinyetemire bitema mu ihamba nchibe ija kurunji nchitamu nyine bitebe byabaje mwe no mwe watire duka hata bitebe nabishoza naronda imiti ya karutusi nalimamu natamama dara ga karutusi urakwata omuti ogutimbire kintu ogubyare nenyi mu byare yogundi oteho mwene twatuceta ke kikomanyo otehe kikomanyo orambikaho obuti hatokora madara hati natandika kukora duka yemineki mwene hati ejo duka nziza kusandikira dukaho abo kandi tindi kumanya owanyu yahabire hariyo population yo guze ibintu byawe biwatira umuduka yawe uri kushetyo konka nekintu cyo kutangaza munonga kuri Ruhanga nakwiha nkoko undi jo nagira ati esho wandebire ni wayine bugambo twaza kuzumuka humuruka gufu ntugaruka ntutandikiraho Revival TV, amagaro wijwire. Umurebi wa Revival TV ni kwanjura Revival TV Santa omugabuzi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurisimanseji noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabuzi naza kuba nataye mu program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabuzi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo na program zeitu nangona bahereza bazo kandi wabagaruka muje oyehangura ebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zeitu rero garukime bibuze ebyo abantu 20 barabanze garukame bibuze ebi nubaza kuteka mu draw rero tutorane mu muhanguzi
kwanjura bakugom byo kubazira aba Dennis DO Expert Tailors abakugom kubazira suti ezaburi muringo ezabashija nangwa neza bojo uyu no mukoro ningano zinduka ijaba kupangisa suti ziri hamutindo eza checked ninga plain ahakabei karunji mununga kandi niwe waba noenda kugura nibakora hoje mununga ahakabei karunji bine introduction suits African wear suits enkoba empare zo murembe eza gento na jean bine busatu burunji nabwa t-shirt burunji ngo rukujwara okasha ko waruga America bine neckties nebindi birunji mununga mboni bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cya Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na Besania Sako ukumenya bikukiraho Terra Director Expert Tailors dene sorisabo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na reno tumushanju 8 3 93 anona mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushororo 13 Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abubaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukustya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga ekye miliyoni 10 kumara meza 3 ukutandika ebiro 20 y'okwezo kwa mwenda ukustebero 20 y'okwezo ku 12 rero wa fixed account no kubika ekye miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza 3 rero taho mukazano igura account osevinge mitwara 3 no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura ebira abanyamwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho Sako ukurugebero 20 y'okwezo kwa mwenda okustebero 20 y'okwezo ku 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirawo byo kwangura nibinji harumente embuzi ebifaratsi hufas t-shirts obukofira ubushabwo mukere okumanya biri kukiraho tera no tumushanju mukage mwe 19 nkaga nina abirina mwenda Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentasya ababanira CCTV cameras abari kushango mu rurembo rwambarira bagarikane insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazigi tureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank Sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 98 na no tumushanju 52 98 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife y'ibituro bya kukonjeru amahando gwatura cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu. Revival TV amagaru wijwire.
nye bari mnonga okuguma ha Revival TV kandi no kutukunda kandi na mnongo ukunda program bwasheshe nakashonchero cyaka kagira masiko twatayisa umukuru John rwabambari Kasimi n'amazina ge agungago ariyo natekerereza ibintu binje biruhanga murabizemu akabasa kutera step akahika huyahika mwene hati wawatebeza watandika kushubure duka konka mbwenu mwampa program nungi gira masiko ngenu duka yo munju nkagikora kumara ubwira bwo kwa nambitagamo mbita mu duka umukasheshe ngaruka mbihamu mbyegura hamutwe ntwara mu butari ukabano oshubura cyo wabano ijuke kintu cyawe cyo wabanda kubanza nampinjiraga bitoke byo kurya nkatandika kugura yo zakabaragara ndata mu madara go ngeno kaboye ne duka yemineke kanye ne duka yemineke hate mineke kuyaherize kuba minji yatandika kujunda yabura bo kugirya nanje guraga njita amashomero bagura njegura ati kuyabire minji nizirgo bwenje bwo kujinyuka mu bubanda natandika kuronda muhogo muhogo na buto nabimixinga nakora ubanda nkabukorera imyaka 3 umusigazi kandi wamazire cyamushanjo y'imyaka 2 nenga nakora imyaka 3 ubanda nabureba naruha natandika kuza mu butare ndagura moto jaga ndata muri gamadara ndagura sowane tuce twatweta gutsowane tuce by then onka torofo tutsoso tubartemesa food onka nabaga nyine sowane za plastika nzigura mu katale ntembesa mu kibungo witu ntambuze cyaro cyona njire senti aha muheru nashubura ntagira ubwenje natandika kugura utwonyo natandika kugura utusabundi ndata muri gamadara nyegura nta mu butale ngaruka nta mu madara ekibanta gire mu butale settinga mu madara nigure duka abisha bizire kutayira ubumwe bagura bizire kutaya kutwakura duka iri munju nabandi bamanyire ngo wana nkariye so nagoma mpora narugaho nayegomba kuzambarara kandi nayetwara mbarara kwegomba kuzambarara ukacihahe nabo wabire no manya bari kucira kwijambara ndashome cyamushanju bungura primary school iryo muri Kagarama isinjuro ndashome cyamushanju narebaga mbararo butadoba mu ciro bwabo bagaburaka butadoba bwabo nyo nabaga ndamangu no butadoba kuno zazibaga zigetara narebaga buryo butadoba kuko butadoba nibwe naramanya ngo waka konjeza karaka mbwe nuwagire cyetengo cyo kuzambarara no kumanya bibaraguza mbarara abo kwa nyonkandaguze binde yihakaje aho kibwera mu butare hati nayegomba kuzambarara natemba basi nayetwara mbarara naheka mbarara aha basipaka aheka beri basipaka basi yabaga yina ka boxi ike parkingamo na makinga ka boxi ake basi yanje yandeta omuya parking ngunta batandya ntabura bakandya auko nkanda mangu naburira muri mbarara ndafuka hati naruga mu basi nazaho kali honko buduka basi pake nkuru nazaho nagura hedomora ya parafini nagaruka natambura mpora najita mu basi nagaruka mu basi nashita bizosha ankana mangu basi rihi kunsiga bakakurya barandira mbarara nasitama mu basi yapakira kuruga mu kasheshe kwisesha mushanju habwo kubana kana mangu narugaho eransiga basi konke kinarebire mbarara madamu kuri ni kwena ngenda kugira nti first time ubu wataha kareba ebiju biringwa yamawe narebe motoka nyinji yamawe kana mangu natambuka motoka ziranyita basi yansaga barandya
mwenu nkasitama mu basi izoba ryona aze kabera simbura shanka mwenda ndijuka nkasitama nagumamo natware domuranje ya parafini najiguza najiheza nihame zanje nagobe domura najiguza wa realizing ngo wakora hamagoba na realizing ngo nakora hamagoba tinabara transporta konka naguma nagaruka nayiya nagaruka natemba basi nagaruka kunayeka nagure domurezi ibiri naziguza nagaruka naguze domura iwo mbwenje bwawe nkomushubuzi ombona ko ubwo echa kujemesereze kugira ngo ojo muzugo gwe yacirire mbarara niki oremwe gugura ho wabiro twire echo kubanza cyabyona narebaga basi kibwera erarengera nkoko egaruke kije mwazo ndeba yarengera nkoko ubwo nambaga okuntina manyeyeraza kandi noku tindamanye yeraza konka amagezi gangira ngo waza mbarara muri buri butadoba barabe ine parafini nyinshi aza yoberagura hasi kukira mu katare kaja nakweteje hati naija kugura parafini eyi barahemba butadoba bwinji ubu wabirorera ubu nabire ndeba ndyahishume hati kuneija najishanga bagipangire mu maduko bubwire babazitaga mu bidomora bapanga mu madara ha baspaka hati nagura kandi nareba nagura je kukiza okunarara muzakajaho so kurugobwe waguma naguma ninyijambarara narugaho natandika kugura yo twonyo natandika kugura yo sabundi natandika mpora aza unaheza nahamanyira natambura nemotuka narugaho natandika kuzimanyira natandika naisya nobwire nayegomba kuturamo umutawuni kuneyizire muri mbarara hariho munywano wanje namanyira hararara nazayo nararayo nagura ibintu nataha next time nagaruka neja nararayo nahisyubwire hati nayegombera kimwe kurara muri mbarara niwoka korerayo ngakorerayo hati kunayiko muri mbarara ebyo kushubure duka naburaho kubitandikira hati naza kuri muka owitu naguze binari nyine byona neja neseti nagure ndibota hati namanya ngo nagure ndibota ahinda rara ndajibikaho umukasheshe nyije nguze neja nabanza bantwara mu butaleza bwizi bwera kaberebere bantwa nyine gari yanje ya Phoenix Payune inayeguraga ibintu niyo nizireho naguza nateme ndibota nateme ya kabiri ndibota ibikade hata muheru naguze ibintu byaho nesete zaho nadobe kibaleta kudoba hakabaho ki ntinaki cenjiriro kazirya zaho nadobe unabere ndenda kuvuga gari yanje kutaha naganira munywani wanje ndikonka ndenda kutaha byanje ntabwo kwa byayangire bye town byandemo munywani wanje yajya turamenye cyo bakore nti ati guze jogari utandike busyo kwerahweho ubone kutaha nagambira umushubuzo wampaga ibintu ntazanye negari umushubuzi yajya tabakozi banje barende gari jindetere yampe bintu kampeni bota ibintu biraruga mu ndibota nkitano ya mu first class yeye ati yampereza yampa faji onkafaji ubwireka ibonire nabwe nagorora nagumanda naronda hanga ntaho nyetorora igitawuni katembeye bikade mu town umutine kakona na kamwe akuntaramanya natembeye bikadobo bwire umukora kwanje neja najunwa konka nobu nandakoraga bibyona kandi yo musisi ndiye fuzi yempuje kandi ndiyo musisi naranywa marwa mu kijungu ndashambanira mu kijungu no mu cyaro witu nkizayo mbe fuzi yempuje mbwenu nteyine bwenje ndyaho ato mushija kunaheza naza more sense church kushoma nobu narafantiyo bwona nankundaga kuzamuka nesa kunani yo more sense church owishemwe obaleta Benito Muhirwe
Dr. Hati na manyoroshwa yaburira yabura kigambo hunga otafwa hati nayireba ninyendihe ikufuka nimuka najunwa ibiri ku kwezi kwa 1991 aza muntu okunajunwa ruhanga yampomugisha omukazi wanje nabere ngabirwe mushira junirwe ni arakora cyarani twaboneka twajunwa twena twaba abantu bajunirwe ruhanga yatumugisha aza twagumizamo turakora twahika ahabwire bwo kwebonere duka nanye nkapangamo ibintu ebukade nabita mu duka natandika gukora duka nayisyo bwire natame bisya umukazi wanje yisyo bwire yarugaha ibaraza ry'abandi kutunjira cyarani yapange duka yengoye twagira ubwire nagura katete na furuko munju y'abandi naturo wanje nayisyo bwire nanye nayombeka amaju hazamo abapangisa nayisyo bwire naza mugarusya eryo muri Kashali nagure kibanja bikorwa mukikuru wawe abaye wa mukikuru nkantura ndamureberera mukabanja keye isinjiro nayisyo bwire nagure kibanja mugarusya nazayo isinjiro akabanja ko mukikuru nakaguza nakaguza miliyoni 1.7 napangisa horore mitwaro 8 ntabwo kwanka mugira nto warore nto gendo oze hambuga yo mukikuru cyaraye gombe mu kibanja cyeye cona no munju yeyo bayenda ngo ashenye nju yeye malete mbingo nto byona karaye gombe kono kataharore nto tamubugutansa nafuru mukikuru wanje namutamugarusya urutoke ruryaho enju y'amatafari ryaho umukikuru namureta ntirebe enju yawe yazamo yashitamo naza muri mbararo mu mpaha nabaranduro dinanye nezisha eduka yanje rimakanisingi ahararebana na dayare umukazi wanje ko twayombekera amajuka tete yakwataho na w'umuryango amajubapa abandi bapangisa batama amaduka nawe yafurure bye yarakorera mu kizimbe cya Kashaka haruguru hariya nawe yabifurura yakwataho umuryango yazomuweye aralira humpo konka mawe yija yafa kibanzo kwa kana 2019 hawo kwa muri kwa kubona bona kona keha mushukali kuferwa bana konko kufa kwa kafa nko mugabekazi twa muzika nko mugabekazi akasete kaliho amina aho njirira he kibuzo umuntu orukwenda kushubura ahabwo kuboko hamiza uwishemwe John abantu bine nakwa heruko noreba abantu bajwire niwo nko kubabe bakorebo yijire kwenda umuzigo mbarara abantu abandi niko turyo mutawunomo umuntu orukwenda kutandika business kandi akabasa hazo kubasa tindi kumanyisa ngwaze no manyo kubasa kwa abantu kurukushana ngo wabo kubanza yahika wabo wa kabiri yahika twena tukaba bukubanza konka within their means wa haru kubasa kugira ngo umuntu ashubura be successful na itenga gukora ki Madame Colliente program eji uni giramasuku echo kubanza echo shemerere kubanza watunga muriwe no kugira masuko ngo wakoreire kasimo ngo ure uwareba ngo ni warabasa kukolera no kugira masuko echa kabiri no kugira discipline omushohoza yawe no muntasa yawe echa kashatu no butagaya murimo echaka murye cyo butagaya murimo no butagaya senti Madame Colliente wabo tagizire discipline mu senti omuntu arakwata miliyoni igana azikuye wabo tene discipline zikugwe mu mikono okubanza nukabanza nabugwa na discipline okugira emice mu kigambo cyo rujungu kandi nabwe mbwe kugira emice omumirire yawe omumishohoreze omukupima level yawe okamanya nshemere kurya ki nshemerere kureka ki nshemere kurara muyazinga he nshemerere esete zanje zinyene
kuba nyine emitwaro 2 nkarara mu nje emitwaro 10 ejo ni discipline nango ubwo n'emico yo gukora kuba ndakoze emitwaro 10 buri zuba ndaryo umutwaro hatiya Madame Colien wabo tamanyire ehora ruga ukamanya hiwahika toramanya yoraza mwenu ati ogu nambwenu nyowe kankugambira aba bana bundareba baratambura no tuhuri mu kabaketi no tuntu hamukono ayino tuntu hibega ogwo muntu nananda muguraho ndamuhe kitinisa ahabwo kuba yamanyira kwahura kamanya ati nagura tray 2 z'amahuri nyine kugoba amahuri 10 amahuri 5 nkagaruka nkagura ogwo muntu araba yine discipline kandi ayine degree mu bushubuzi degree yo bushubuzi ogwo mwana worareba n'amahuri 2 so umuntu yabatine discipline no bwakutandika ine sente nyinji no bwa miliyoni igana waburwa discipline mwene mice yo kumanya nguru 10 wabo rwina hashaho oraboraboraho kenda kwisyo mutwaro o kamanyota obunyine 10 tirwine mu gasho kandi urye rindazi kandi utaha boda ndenda kugambira nguru mu mutwaro gwaboraho 10 tigukaba mutwaro ziraguma ziri kenda kandi eco ninjira ngo tikiri habashubuzi kiri no mu makagiti kiri no mu families zeitu warebo tape malevo yawo ukagira ngo kasima arashomeseza umwana we yentale nanye ndendo wanje kumutantale enshohoze ya kasime toragimanya nentasaye iwe ni ukasharamo kajatinyo w'umuriranwa wanje tarashomeseza ntale nanye nkabura kushomeseza ntale munsasire kozi santale hat sofa is a good school among the good school one among the good ones therefore wareba ngo nyowe natambara high school natantale natanakasara na migongo manya kwayenkaye mashomero gamani ne wotoranye hangaho otaramanya ukunda taso otaramanya ukunda shota pima level ya family yawe otindenda kurya inyama buri rwa mukaga buri sande ndarya inyama ubwo ratasa zitariho pima level yawe wagira discipline omikorere yawe ndenda kugambira Madame Colien oratandikana 10 oyegombe rube 15 oyegombe zibe 12 ziruga mutwaro zibe mutwaro 10 ziruga mutwaro 10 zibe mutwaro 2 orebe warwo mwidara wazo mulindi aho nyine irihe kindi cyubuzo aho kugira discipline ona shinyowe ngazarwa nindu batse bigere nazarwa tarukurya nyama mwe n'umuntu akugira ati ndi kwenda ngo abana banje barabo mu kinarabiremo mwe niwe cyo no kigamba Madame Colien wareba wagira ngo utorenda ngo abana bawe babona bone ndenda kugambira ngo ndabaza kukitamingo ngoro uri kubatamo butwa bwo kwija kubona bona omwana wa wagira uti nyunka bona bona tinde na mwana wanje ngo abona bone binji tubirebire abamwe bakole bintu tindenda kuzara benji abana banje nyitwa zaro tuli benji twabona bona ndenda kuzara bace abana banje mbakorerere umwana uramwombekere kitweta boys quarters yoyo mbekere ngutabana banje tolena ngo babona bone barombeka abana bombekire boys quarters ndenda kugambira ngo ahora koma kutetesa umwana okamworora nkekijuja yamawe Yesu nkenke kijuja barakimanya babantu ukumworora buroro atinde carabasako orenda kurugaho ahabwo kuba we are not permanent here tereze kwantu gambara eco kintu mukuru John twagira ngo aho tari ogumwana wayo rotyo aho rubotari abo condition na jati bwa kusesera hutakasheshera gato rukumanye kirabihinye sakari aho rubotari ogumwana ryatura to munsi kanko gambira harihe kiturarebera igenda oshemerire kutebekanisa umwanya go kumutebekanisiza wabo tamutebekanisize ngwi wori kumutebekanisiza ebi watebekanisa wetatebeke ine omuheru ekiwaguzire mitwara 5 arakiguze mitwara 2 ekigambo cyawe kimwe bibiri byahamuhera wo kwebintu mwene nibirungi konke shahazo no manesha ebigambo bibiri byahamuhere byo kusigira ndakunda okusima abanyambarara banyorwe ireje amen egitawe nyorwe ireje ndakunda kusime kanisa
okunyororaje ekanyiha mwidare kanta mulindi mwana nanye ndagamba urujungu hagukujuma. Amina. Ndakunda kusima diocese yetu yankole kweshanga ndyo mu kristayo w'umu diocese yankole. Ahabwo kuba obwebembezi bwa diocese seji butwihiro mwidara bwa tuto mulindi. Amina. Ngeno bishop witu mukama kuhomuji. Amina. Ndahendera ndaramusyo mukazi wanje anyihire mwidara yanto mulindi. Kanda kubube. Na noruzaro rwanje n'abanyabuzare banje n'abanywane banje kandi ndasima aba Revival TV okunyakira mukampa chance yo kuganirira abanya-Uganda. Mukama abahomuji. Amina. Yebare mnonga iwo watandikanitwe program eje yagira masiko neberiho burizo burwo kubanza kwisorwa katano shahisha tu kwisi ya shahina. Nsima mukama mnonga habwa bajinyi bona bari kutayayira na mnonga iwo watayayirizo beri kandi nimwe ababa bagumiriye. Niko twahika ahamherwa programu okwisi yo gundi murundi mukama ruhanga agumenimwe.